Ebyona byabaha akasheshekerizo bwa nyuma ya murano kwimuka akashanga omutumbi gw'omwana gurambira aha muryango gwe kandi bwa nyuma ya polisi kuhikaho yatahembwa yayo etyo nikwe kwiruka mpaka aha muryango gwa Justice Byamukama Orishento ekashitamaho ekyahikiriza abatura kwiruka bakamukwata obwo arikugezaho kutoroka atyo kuyigura enju embwa ekataha omu kishengye kihayo orwamba rw'eshagama hamwe n'emyenda y'omwana eyabaire ajwire. Abuzire shamwenda n'ekicweko bamwihire njaba mukwasire nkaho akwamize so mwisha mwamufuna muto twaza kusheshana bushesa 11 12 twanaka uza kura ubwo mukazo waha ni nyakwento yanje uza kura tura yatere ndu nasanga omutumba muryango gwanje cyaro kinde kinana nk'ekikuna atere ndura abatakabiza umuzire kwita omwana we n'ikintu kimunonga cyatusemeza ito kabataka ushanga umwana kumwita ukamureta ukamutakwana iba kureta impara na zitaroho n'ikintu kimunonga. Bwa nyuma ya polisi kushanga eshagama mu nju ya Byamukama yabanza yayehaka n'ubwo ari kugira ngo eshagama ne ya rugongo ngo kandi emyenda y'omwana nebasa kubetwirwe mwembeba ecyatabura abatura baba bijwire obusasi. Shagama yari igihe shagama rero yamfarasa na mizgito rukyawe mweza gashkoga yamfarasa nina nkeje mu rugongo shagama yari yamfarasa ashumfarasa ubwozi amamizi mbona tika kirebaga kusanga umwana nkogu nahita munyanya naura nanda nomuhara wari sento nakagwe maze matiku manyomuru mutano gechinte kitora echirumu Abazire ba Byamukama Julius barebwaho bari kuhakanira mutabano wabo kandi ndamukome n'umwana wanje none ndakuzo umuchukumi bwa nyuma ya Byamukama kuhicibwa ha polisi yayemera kwakozere ekikorwa eki kandi yajyangwa mu isabu kuba abiratine kucengana hamwe na umwana oguhata kumirwa ha polisi kandi naija kutebwaho rubanja rwo kwita gasha kwa Mike atwakire.